Pozdrav dragi moji! Danas ćemo pripremiti jedan jako jednostavan i lijep recept. Pripremit ćemo lisnatu pogaču sa kvascem, onako kako su je pravile naše nene, majke i bake. Pripremile bi one ovo za doručak ili neke iznenadne goste i svi bi uživali u tom obroku. I evo da polako krenemo. Znači potrebno nam je suhi kvasac ili sirovi, kockat sirovog kvasca. Ja ću ovaj suhi kvasac da stavim u jednu čašu sa malkice vode, samo da ga izmiješam, evo tek toliko. Stavite jednu veću kašiku kvasca, slobodno, ili germi, kako god. Ovo je jedna jako jednostavno jelo, znači priprema se jako brzo, možete da ga jedite uz bilo što. Evo, ovo je recept da napravite sebi pogaču ako su vam se iznenadni gosti najavili ili trenutno nemate hljeba ili kako nedeljom danas ništa ne radi. Evo ovaj recept će vam biti od velike koristi. Brzo se sprema, jednostavno, lako, a baš će da vam se svidi. A boga mi i hljeb je dosta poskupio, pa ćemo svi da se polako vratimo ovim našim domaćim proizvodima. Evo, ovdje sam dodala kašiku ulja, dodala sam kašiku soli i evo, kvasac sam samo izmiješala da nije onako suh. Sad ću da zamijesim tijesto. Ovo otprilike kao kad kuhate hljeb. Samo što hljeb ja ne dodajem ulje, ovdje dodam par kašikica malih ili jednu, dvije veliku ulja, tek onako da mi bude tijesto ljepše posle kad ga budem radila. I evo ovu priliku ću da iskoristim da se zahvalim svim ženama koje me prate. Da se zahvalim i onim ženama koje ne komentarišu vide, ali me sreću u gradu, na nekim zabavama ili negdje gdje mi često snimamo. Zahvalit ću vam se što mi pratite, što ste mi ogromna podrška. Puno znači kada vam neko kaže da ste dobri u onome što radite. Ja ću vam se svima zahvaliti. Zahvalit ću se svim ženama, posebno onim mojim ženama koje su svakodnevno tu. Kad svaki video koji stavim, koji mi komentarišu, lajkuju, hvala vam. Hvala vam što ste tu, što me pratite. I evo, zamjesit ćemo, znači, lijepo glatko tijesto, pa nekih 2 do 3 minute ga kuhajte da bude baš onako lijepo glatko kao pita. I evo, kao što vidite, zamijesila sam lijepo glatko tijesto. Već puno puta sam pričala o tome kada kuhate tijesto, jako je bitno da vam zdjela ostane cijela čista i da vam nema brašna nigdje. Tad je onda onako lijepo zakuhano tijesto i kada nema na ruci tijesta, značite da će nešto uspjeti. Često puta žene pišu da jufku za pitu zakuhaju, ali im ne uspije. Jako je bitno da ga dobro zakuhate tijesto.
I evo, kao što ste vidjeli, podijelila sam ovo tijesto na sve ove manje loptice. Ili ne loptice, ovako malkice ih oklagijom razvijem. Svaki list sam preljevala, vidjeli ste, rastopljenim maslacem. To su naše mame ili nene radile sa domaćim maslom. Evo, ja sam ovdje stavila maslac. Naravno, možete staviti i maslo. I svaki ovaj listić malo razvučete, stavite i nisu one to puno komplikovale kao mi danas. Kod njih je to bilo sve jednostavno, samo poredaj. Prije je to bio šporet na drva, ja sam rernu sad zagrijala na 200 stepeni, pa ću je smanjiti na 180. Evo, malo ću ovu tepsiju samo da očistimo od brašna. I evo, sad ćemo maslinjak da prelijemo sa ostatkom maslaca. Kao što sam već rekla, rernu sam uključila, 180 stepeni. Malkice ću je smanjiti. I na pečenje 20 minuta. Peča je gotova. Pogledajte samo kako je lijepo. Prelit ćemo i sa malo ulja, ostaviti da se ohladi. I evo, pogača nam je malo odstajala. Sad ćete vidjeti kako je lijepo. Pogledajte. Znači, svaki list se odvaja, mekana je, prelijep.